Kucing tengah malam masih berantem aja. Lo ngapain sih bang malam-malam naik-naik? Itu kucing, udah pada berisik banget, gue mau tidur susah. Bayarannya kucing tuh udah pergi. Perut gue lapar banget ini. Lah tukang nasi goreng apa yang lewat ya? Mana ada udah jam segini, udah malam banget. Wah, cang gue lagi kelaparan. Oh, ada. Kena nih gue kerjain. Lu tungguin aduh lah, ntar nih gue cari. Yang kagak-kagak aja di ngarin nasi goreng dia mau cari. Yang ada juga medi. Biarin situ makan medi dia. Mana dia tuh tukang nasi goreng? Nah, tadi bunyi. Sialan.